Emu misan, emu makatadwa, emu makatatlo. Nune, makatalimaneng beses mig champion keng Giant Lantern Festival ing Barangay Telabastagan. Banwang 2007, anyang pormero lang meni muna keng ligligang parol. Meg back-to-back champion lareni, kayari dang minyambut. Anyang 2008, pasibayo danomang simbut deng aliwapang barangay amikyabe niyang 2013 at 2000 edition na ning Giant Lantern Festival. At ngening 2023. Yes! Congratulations! Barangay! Telabastagan! Menikwalang 300,000 pesos sa cash prize ating pakamalang Grand Championship Trophy ring ganang paypagal para kingiganting parol na ning Telabastagan. Sobrang saya, isipan mo parehas kami menikway nga na ako. Siyempre, tsumuring ka rin urado mga santing lang ang temparol. Ta naman na saan na ako nga apelido. Nga muna, ala naman bayad manalangin kayo. Siguro sinawaya ka makarandam yung umpisan natin mag-umpisa yung laban parol. First runner-up naman ng parol ng Barangay San Nicolas, agewa ng Edmar David. Second runner-up naman ng Giant Lantern na ng Barangay San Juan, agawa ng 2022 Giant Lantern Festival Champion ay Mark Nino Flores, anak ng Arnel Flores. Agpangking pekaya naka-lantern maker ngening banwa, lakwas na pang samasan ng pamangawang parol, bangkanitang makapanuli ang dangal inkarelang baryo. I-review ko po rin iningening Giant Lantern Festival, tapos gawin ko po itang kuno ko ng kaya po bala mo, may kulang or may ating mandita kamali, i-improve niya po lalata para mas kaya pumila ko kay top 3 para mas adepen sa amin po yung pangapan niya bumingay ng banwa. Masaya naman ng City Tourism Officer ng San Fernando ay Ching Pangilinan na mo ring mangatwang lalaki ring makyabe keng pamangawang parol ngeni. Some of our leaders in the teams are actually college students and syempre makasaya mo rin that we have the presence of female lantern makers in the community who are ensuring that the lantern making in the city is actually quite inclusive. Ako po, ingke kayong talasuyo, Felix Kapati Barrios, ating pusong makabalen.